Nakon 5 osobina sagovornika koji se povezuju ćemo pričati o vještinama koje su nam neophodne da bismo komunikaciju podigli na viši nivo. Prva od vještina koja nam je potrebna je da prvo razmislimo, a zatim pričamo. Djeluje očigledno, nije lako izvesti u praksi, ili tako? A druga vještina je da nastojimo shvatiti svrhu onog što sagovornik priča. Osim ako pričamo baš o vremenu ili o temperaturi na polju ili da bude neka uvodna priča kao ćaskanje uvodno, sva ostala priča sa ljudima s kojima komuniciramo ima određenu svrhu. Samo je pitanje da li smo mi razumjeli šta je osoba htjela da kaže, odnosno šta je svrha tog što ona priča. Tako da kad razgovaramo sa ljudima, ako želimo da se povežemo sa njima u komunikaciji, trebali bi vrlo pažljivo da ih slušamo i da pokušamo da prepoznamo šta osoba želi da mi poruči svojom pričom, odnosno šta je svrha tog što govori. Treća vještina o kojoj pričamo i koju zaista nije uvijek lako sprovesti u praksi, a povezana je sa jednom od onih osobina od malo prije da pređemo na stvar. Odnosno da ne idemo okolo, da ne pričamo predugo, nego da pokušamo da se fokusiramo na temu o kojoj pričamo i da tu temu riješimo. Ovo je posebno bitno u zadnje vrijeme kad smo zasuti ogromnom količinom informacija i kad nam sav taj višak priče informacija nije potreban. Znači, treća vještina, pređite na stvar. Četvrta, možda najrjeđa od pomenutih, odnosno najteže je nekako steći, a to je da pretvorimo poruke koje želimo da prenesemo kroz komunikaciju u koristi. Odnosno da kad pričamo sa nekim, da on kroz to što mi iznosimo vidi na određen način korist za sebe. Ako uspijemo da izgradimo tu vještinu, ljudi će nas mnogo pažljivije slušati. Zašto? Pa zato što pričamo o njima i o potencijalnim koristima za njih same. Odnosno, naglašavamo zašto je dobro za njih da slušaju to što mi pričamo i kako će potencijalno korist imati. Naravno, ovdje ne pričamo samo o finansijskoj koristi. Postoje mnoge druge vrste koristi koje će ljudima biti bitne i zbog toga će obratiti pažnju na našu komunikaciju prema sebi. I peta osobina, također ne baš toliko razvijena, većina nas je trebamo razvijati kod sebe, je da postavljamo više pitanja. Mi mnogo više volimo da pričamo nego što postavljamo pitanja. Preporuka je, ako želimo da budemo efikasni u komunikaciji, je da više postavljamo pitanja, pažljivo slušamo šta osoba priča, pokušavamo shvatiti svrhu njihove priče, a da manje mi iznosimo informacije sa svoje strane. Na taj način će nas ljudi mnogo više cijeniti u komunikaciji. I ovdje bi još pored vještina pomenuo 3 odgovornosti ljudi koji su u stanju da se povežu sa drugima u komunikaciji. Prva odgovornost je da više slušamo. Malo prije smo to pomenuli. Fokusirajte se, saslušajte osobu, obratite pažnju i nemojte pričati previše. Druga je da više brinemo. Ali ne da više budemo zabrinuti, nego da se brinemo o drugim ljudima, o njihovoj dobrobiti, o njihovom napretku, o tome da li će naši zaposleni da stvore svoju karijeru, da li će napredovati u poslu, da li ćemo im pomoći da se razvijaju i sl. I treća odgovornost je da se više posvetimo razvijanju sposobnosti povezivanja, odnosno da ne podrazumijevamo da smo dobri u komunikaciji, zato što to obično nije tačno, nego da stalno radimo na tome kako da unaprijedimo svoj način komuniciranja, jer će nam to pomoći da budemo efikasniji sa drugim ljudima.